Diama Marcus Rashford mu kiganiro n'itangazamakuru mbere yuko bakina umukino wahuzaga n'ikipe ya Mexique mu gikombe cy'isi kimwe cy'umunani yagize amagambo atangaza ku bijyanye nawe na Manchester United situation ukuntu ihagaze. Ibyo nibyo ngiye kugenda nkugezaho muri kino kiganiro tugiye kubana makuru uyu munsi. Ndagusuje cyane. Urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho hano kuri uyu muryango mugayi wa Dako Sport ya YouTube. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Marcus Rashford yagize icyo avuga ku bijyanye na situation ye na Manchester United kugeza kuri izi saha. Hari nandi makuru make nka Ederson mu ikipe ya Manchester United kugenda ubazwa ibibazo byinshi cyane. Ndagerageza kugusubiza gake kugira ngo umenye ukuri kose. Ndaza kunyarukira mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain Diomande Akilushi. Izo ni situation zirimo kandi zikomeye cyane. Bradley Barcola ni situation ikomeye cyane. Randall Koromwani nayo ni indi situation ikomeje kugenda irebwaho. Ndanyarukira mu muryango wa AC Milan Rafael Leao bimeze gute nyuma yuko hari birimo biravugwa yuko byamaze kuba birangira Savinho na Manchester City ndetse na Tottenham Hotspur. Ndaza gusoreza kubo bita Duvan Vlahovic uyu mwataka w'ikipe ya Juventus. Ese situation ye imeze gute kugeza kuri za. Reka rero ngusabe ko wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muryango wa Dako Sport ya YouTube. Ndagusaba gukora igitekerezo cyawe muri comment section. Ndagusaba gusharinga no kurayikinga. Ikindi rero komeza urebe kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe 5 kwa 5. Reka rero twanzike. Reka duhere kuri gahunda y'uwo bita Marcus Rashford. Marcus Rashford ni situation ikomeye cyane kugeza kuri isa kubera ko Manchester yamusabye nko rege mbibabwira mu biganiro byashize ko bakorana mu mwaka utaha w'imikino. Marcus Rashford aba agent be we yaribere mu gikombe cy'isi baje kuba babyemera ko baganaga na Rashford baramubwira bamugura uko byagenze byose. Ibiganiro bigenda neza ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United na Rashford bemeranya ko bashobora gukorana mu mwaka utaha w'imikino bagahera muri pre-season muri uyu mwaka bakaba aribwo batangira gukorana. Ariko nanone mu kiganiro n'itangazamakuru hariya muri Amerika mbere yuko bakina umukino na Mexique muri kimwe cy'umunani yegerewe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bamubaza kuri situation ye na Manchester United. Yatangaje amagambo akomeye cyane ati nabagombaga kuba navugana n'amakipe nagombaga kuba na joininga muri mercato ubungubu mbere yuko njya mu gikombe cy'isi bagomba kuba bamvugishe tukaganira tukabigishyira ku murongo. Ubu rero simfite umwanya na mukeya kuko nifokasinze ku gikombe cy'isi n'Ubwongereza wo kuvugana nayo makipe. Nagira ngo mbabwire ngo kugeza kuri izi saha rero nimara kuva mu gikombe cy'isi nzaba ngenda nkurikirana uko bizagenda kose. Gusa aka kanya ndagira ngo mbabwire ko kugeza kuri izi saha ntago mfite umwanya munini wo kuba navugana nayo makipe. Aba agent banjye bakomeje kugenda bakurikirana ibyanjye byose. Ibi rero biragaragaza ko Marcus Rashford mu bitangazamakuru bimaze iminsi bisohora ko yamaze kuvugana n'ikipe ya Manchester United kuba yagumamo muri uyu mwaka w'imikino kugira ngo babe bamukoresha. Ibi ngibi biri kugenda bijya ku murongo dore ko yamaze kubatangaza ko we na Manchester bimeze neza kandi banishimiranye. Aba agent bamaze kubaganira na Manchester United bemeranya ko bagomba kuba batangira urugendo rwo kuba bakorana no kumugarura mu muryango wa Manchester United nk'umwana wabo ndetse banareze. Ikindi kandi bari kubona ko kuba bajya ku isoko kujya gushaka abawinga ku mpande muri Manchester United kandi bafite Marcus Rashford umaze kugira experience maturity n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bitagomba kuba ari byo by'ingenzi cyane kubera ko bizera ko niba bagiye mu mwaka utaha w'imikino wa Champions League yarayikinnye muri Barcelona yayigeza kwikena mu myaka ishize muri Manchester. Ikindi kandi bamubonamo n'umukinnyi umaze kuba agira experience yo ku rwego rwo hejuru. Bamaze kubona ko bagombye kuba bakorana bahereye muri pre-season muri uyu mwaka bamara kubona ko bakwiriye gukorana cyane kandi bakahita bagira gute bakahita bakorana mu mwaka utaha w'imikino. Ibi rero ntabwo bisobanuye ko Rashford atazasohoka muri Manchester muri isama ya Amerika. Ibi bisobanuye ko bifite amahirwe menshi cyane ko agomba kuguma mu ikipe ya Manchester United ariko hagize good proposal iza iryoshye byatari ku ruhande rwa Manchester United bijyanye n'ibyo yifuza yashobora kuba yamutanga kubera ko n'ubundi ari mu bakinnyi bagurishwa. Gusa ikiri imbere cyane nuko Manchester United ndetse na Marcus Rashford muri uyu mwaka w'imikino bagomba kuba bategura ukuntu bakongera gukorana bijyanye nuko yasohowe na Robin Amorim kandi ubu ngubu ni Michael Carrick kandi Michael Carrick bakoranye ari umukinnyi bakorana ari umutoza. Ikindi kandi nta mubano mubi bafitanye kugeza kuri sare birashoboka ko Marcus Rashford ashobora gukorana na Manchester umwaka utaha w'imikino ibindi bikazaza nyuma cyangwa
amahirwe makeya nk'10% akaba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Gusa 90% birashoboka ko Rashford na Manchester United aho bigeze kuri za umwaka utaha bashobora kuba bazaba bakorana mu mwaka utaha w'imikino. Nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi rero iyi situation ye izaba imenyekana. Rero hari ikibazo cyo kugenda kibazwa cyane none kuko ngenda nkibasubiza cyane. Nakomeje kubabwira ko Ederson nta kindi kibazo gihari. Ederson ibiganiro na Manchester United byararangiye na Atalanta. Ederson impapuro madokima barahererekanyije. Ederson yakoze ikizami cy'ubuzima bwa cyambere muri Manchester. Biteganyijwe ko rero nava mu ikipe y'igihugu ya Brazil, dore ko baraye banasezerera mu ikipe y'igihugu ya Brazil, arahita nyarukira i London ajye gukora ikizami cy'ubuzima hara mu Bwongereza. Ubundi rero narangiza abe akora ikizami cy'ubuzima cya kabiri muri Manchester United, ubundi yinjira mu muryango w'ikipe ya Manchester United nk'umukinnyi wayo wa mediateri. Ibintu byose rero byararangiye, amadokima yararekanyijwe, personal terms zaratanzwe, ibiganiro hagati y'amakipe byagenze neza, ndetse n'ikizami cy'ubuzima cya mbere yaragikoze. Igisigaye rero no kuzaba aba official and confirmed mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Nta kindi kintu gisigaye rero, ntimugire impungenge. Abantu bari kwibaza bati se Ederson kuki atari kugaragazwa nk'umukinnyi wa Manchester United ku bitangazamakuru bya Manchester United. Tunyarukiye rero mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Yan Diomande gahunda irakomeje. Ibiganiro birakomeje hagati ya Paris Saint-Germain na Leipzig hariya mu gihugu cy'Ubudage. No kuvuga ngo rero ibijyanye no kuba Paris Saint-Germain igomba kuba ishaka uyu mukinnyi muri iyi mercato byo biri hejuru cyane. Yan Diomande nawe yifuza kujoininga Paris Saint-Germain. Ndagira ngo ubwire ngo rero hari ibintu bibiri igomba kuba bikonfirma iyi transfer ya Yan Diomande muri Paris Saint-Germain. Icyambere, ikipe ya Paris Saint-Germain yumvikana na Leipzig ko bagomba kumugura mu mwaka utaha amasezerano, cyangwa se bagomba kuba bamugura bakamubatiza. Paris Saint-Germain izacibwa amafaranga atari menshi bijyanye nuko transferi Leipzig iri kuyifuza. Ariko nanone ku rundi ruhande Paris Saint-Germain yiyemeza kumugura muri uyu mwaka bigomba kujya hejuru ya miliyoni 100, kubera ko Liverpool yatanze 100 barazanga. Bigomba niyemeza kumugura muri iyi mercato y'isama muri 2026 muri sama, igomba gutanga amafaranga ari hejuru ya miliyoni 100 kugira ngo ibashe kuba yamwegona. Yan Diomande rero yifuza kujoininga ikipe ya Paris Saint-Germain muri uyu mwaka. Ikipe ya Paris Saint-Germain iramwifuza cyane. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saa ibiganiro birakomeje, baracyarimo baradiringa ku mafaranga agomba kuzagurwa, niba bazamugura muri uyu mwaka cyangwa se niba bagomba gutegereza bagashyiramo clause ivuga ko mu mwaka utaha bagomba kuzamubaha. Ni ibintu byinshi bikomeje kugenda bikurikirana. Gusa transfer yo irahari muri mercato igomba kuba yitegerejwe cyane hagati ya Paris Saint-Germain ndetse na Leipzig, ko bagomba gutandukana hagati y'uyu mukinnyi witwa Yan Diomande ajoininga Paris Saint-Germain cyangwa se bagakurikiza ubusabe bw'ikipe bita Leipzig, kubera ko ikomeje kugenda isaba ko yakongera kamukoresha muri uyu mwaka w'imikino 2023-2027. Icyo Paris Saint-Germain iribuza kuba isaba kiribuza kuba kigenda gikurikizwa, nuko tugategereza tukareba uko biribuza kugenda abigenda. Ndakwibutsa ko ntuza kwibagirwa ko na Aklush kuva mu ikipe ya Monaco nawe akomeje kugenda ategerejwe ko ari bwinjira mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain, kubera ko nayo yayishizemo imbaraga. Bo naba winga rero ndi kugenda nkomeza kukuganirizaho. Bradley Barcola numwe nawe mu bantu bari kuvuga muri transfer yo muri mercato. Bradley Barcola agomba kuba asohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihe cyose haje good proposal cyangwa se haje bid iryoshye cyane mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. No kuvuga ngo nakomeje kugenda mbabwira ko ibiganiro na Paris Saint-Germain byo kongera amasezerano muri Paris Saint-Germain byagiye bigorana. Ntago Bradley Barcola ikipe ya Paris Saint-Germain yifuza gutandukana nawe, imufata nk'umukinnyi ikeneye cyane muri Paris Saint-Germain. Ariko nanone ibingibi ntibivuze ko ku ruhande rwa Fabrizio Romano uko yakomeje kugenda bidutangariza, ikipe ya Paris Saint-Germain yiteguye kuba yamwimana igihe cyose izaba yinjije bari abakinnyi babiri Yan Diomande na Aklush. Bizabisubiza ko uyu Bradley Barcola agomba gusohoka muri Paris Saint-Germain. Ariko nanone hagomba kumenywa bino bintu bibiri: amafaranga agomba kumugurwa agomba kuza ari meza kandi cyane, kubera ko ntago yiteguye kumugurisha ku mafaranga makeya uyu Bradley Barcola. Ikindi cya kabiri, Paris Saint-Germain yiteguye kuba yamutanga, ariko hari amakipe ari hejuru cyane akomeje kugenda yifuza kuba yamusinyisha, harimo Liverpool cyane ku rwego rwo hejuru, Arsenal. Ariko Arsenal yo ikaba yavuga ko yamugura mu gihe cyose uwo bita Morgan Rogers imaze kuba imubura, kubera ko iyi niyo yashyize hejuru nk'umukinnyi yifuza. Rero Bradley Barcola akazamo nk'umukinnyi ugomba kuzamo nyuma y'uko wabuze uwo bita Morgan Rogers, cyangwa se akomeje kugenda agorana byataye. Rero Bradley Barcola numwe mu bakinnyi agomba gusohoka muri Paris Saint-Germain mu gihe cyose ikipe ya Paris Saint-Germain izaba ibonye good proposal muri iyi mercato y'isama
kugira ngo ibe yamurekura mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain nk'umukinnyi rwose utegerejwe ko Paris Saint-Germain irifuza gukomeza gukorana nawe. Paris Saint-Germain ntago imunenga cyangwa se ngo ibe ibona ko atari umukinnyi wo gukorana nawe cyane ku rwego rwo hejuru, ariko Paris Saint-Germain ibona ko ku byifuzo bye, ku misabire ye, ku byo yifuje kuba yasohoka hanze akajya gushaka ahantu akina cyane nk'uko yabyifuje, uyu Bradley Barcola haje bidi nziza cyangwa proposal nziza, Paris Saint-Germain yiteguye kuba yaba yamurekuye. Randal Colomwani Juventus irifuza kumusinyisha muri permanent deal, yatangire kuri miliyoni 30, ariko Paris Saint-Germain ntago yayishimiye, ibona ko ari amafaranga make. Kugurisha Randal Colomwani ni ukubona umwanya wo kwinjiza abandi bakinnyi, ikindi cya kabiri ni ukubona amafaranga ndetse no kwinjiza icyo wakora cyo wakita amafaranga yafasha mu bijyanye na financial fair play mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Bijyanye n'iki? Bijyanye nuko izayibonye umwanya, izayibonye n'amafaranga, ndetse kandi izabonye no kuba yashyira abandi bakinnyi mu ikipe ya Paris Saint-Germain bashyashya. Randal Colomwani rero ni umukinnyi utegerejwe yuko Juventus gushaka kongera kugaruka gukora indi bid ya kabiri igerageza kugira ngo irebe ko yamutwara, imusinyishe, imugumane mu muryango w'ikipe ya Juventus mu gihe cyose Paris Saint-Germain bazaba bamaze kumvikana ku mafaranga bazamugura ndetse n'ibindi bigenda bizamutangwaho. Ibyo byose bizahita birangira. Randal Colomwani uyu nguyu arimo arakina mu ikipe ya Tottenham Hotspur muri uyu mwaka, warayifashe no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, aza kuba joininga biri permanent deal Juventus mu mwaka utaha w'imikino. Nyira aho ngaho rero muri Juventus, Duvan Vlahovic ni umwataka uri free agent nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Juventus. Byamaze kuba byemezwa ko bamaze kuba batandukana, byananiye kumvikana ku masezerano, yabatse umushahara mwinshi, Juventus ivuga ko itawumuha. Rero kugeza kuri izi saha hari amakipe yo muri Turkiya kugenda amwifuza cyane, ariko nanone mbere yuko ategereje ko hari amakipe yo mu Bwongereza izindi proposal muri rusange, akomeje kugenda abireberera hafi kugira ngo arebe niba hari andi makipe yamusinyisha mu Burayi kugira mbere yuko aza gusohoka ajya muri Turukiya, nubwo naho ari mu Burayi, ariko aze kubanza yitonde arebe niba hari amakipe ari muri amashampiyona 5 akomeye yamusinyisha cyangwa se yamwifuza mbere yuko ajya gukora transferi imujyana muri Turukiya uyu Vlahovic. Reka rero nje kuri uwo bita Savinho mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Tottenham Hotspur ntago yigeze ihagarara ku mukinnyi bita Savinho. Tottenham Hotspur umukinnyi wo hejuru ubu kugeza kuri isaha ikomeje kugenda irebaho bamwita Savinho kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Manchester City imaze iminsi irimo iratekereza kugira ngo ibanze irebe abigomba kuzasohora, abigomba kuzinjiza, ibijyanye n'inamuvoma muri Manchester City. Ikindi Tottenham Hotspur ibashe guhabwa green light cyangwa se ibashe kwemererwa kuba yakinjiza uyu mukinnyi Savinho mu muryango w'ikipe ya Tottenham, imenye ibisabwa, imenye igisabwa, imenye ikigomba gukora kugira ngo Savinho ibashe kuba yamuvana mu muryango w'ikipe ya Manchester City imujyane mu ikipe ya Tottenham. Uwo bita Roberto Di Zerbi ni umukinnyi abonamo ko yaza kumufasha mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur, kandi inkingi ya mwamba, kandi umukinnyi uri hejuru cyane kubo agomba kuba arebaho cyane. Rero nkwibutsa ko Tottenham Hotspur ikiri kureba kuri uyu mukinnyi Savinho kugira ngo irebe ko mu mwaka utaha imikino 23-27 yamukoresha muri Tottenham Hotspur. Ntibirarangira rero kuri Savinho ndetse na Tottenham kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Nibize kugutungura mu minsi iri imbere yuko urizo kubona ko uyu Savinho ari buze kuba ahamagarwa n'ikipe ya Tottenham ijya kumusinyisha, mu gihe Manchester City iri buze kuba yemeye ibisabwa cyangwa se yabuze kuba yatangaje Tottenham ibisabwa kugira ngo ize kuba yinjiza umukinnyi Savinho mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka rero dusoreze ku mukinnyi bita Rafael Leao. Ikipe ya AC Milan yamaze kubitangaza ko bamaze kuba bamushyira ku isoko, bamaze kuba bemeranya ko agomba gusohoka. Bijyanye nuko hari ibyo bumvikanye ntibyagenda neza, bahitamo rero kugumana Christian Pulisic ndetse na Christophe Nkunku, aho kugira ngo bagumane uyu mugabo bamuhembe ibyo abasaba cyangwa se ibyo abasaba babyubahirize. Biteguye kuba bamurekura akajya ku isoko. Rero kugeza kuri saha nawe yakomeje kugenda pushinga, yifuza kugenda asohoka kandi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ngo batitaye kuba Robin Amorim ari umuprotige mugenzi we kandi uje gutoza ikipe ya AC Milan yashobora kuba yamukoresha,
batitaye kuba Goncalo Ramos bamusinyishije mu muryango w'ikipe ya AC Milan kugira ngo aze kuba umwataka w'ikipe ya AC Milan kuri Robin Amorim, batitaye kuri performance ze kugira ngo ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse na assist yahaye Goncalo Ramos murayibuka mwese mu minsi ishize. Ibi byose AC Milan yarabirebye iravuga ngo uwo bita Rafael Leao agomba kuba asohoka mu muryango wa AC Milan, nubwo nawe akomeje kugenda pushinga. Rero ategereje kureba amakipe mu Burayi kugenda akomeza kugenda amwifuza, yaba mu Bwongereza nagiye mbabwira Manchester United, nagiye mbabwira Arsenal, Chelsea n'izindi zigiye zitandukanye. Nababwiye muri Espagne ko naho yavuze ko yakifuza kuba yahakina. Barcelona yamurebyeho gatoya, hari n'andi makipe ari gukomeza kugenda amurebayo mu Budage nayo handi yagiye atandukanye. Rero ni ugutegereza kureba ese Rafael Leao ari buze kubasohoka yerekeza hehe, dore ko AC Milan amaze kubitangaza ko igomba kubitandukana nawe muri iyi mercato y'iyi sama. Ndagushimiye cyane rero, ndagusaba ko wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere, kandi niba wanayikoze ndagusaba gusharinga, kurayikinga, gukomantinga kuri Dako Sport ya YouTube muri comment section, utanga igitekerezo cyawe tubwira icyo ubona twakongeramo n'icyo twagukorera ubutaha. Ikindi ndakwibutsa ko ni Dako n'umuhondo mwigi merekere muri bombe dia mu football is always my friend ko narwago. Ndagusaba ko wakomeza kubana natwe kuri Dako Sport ya kugira ngo tuzakomeza kubaza amakuru ya sport ngo ahageze ngo bimeze gute. Icyo nagusaba rero no komeza kubana n'Imana, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, makuru ya sport yo nakagaruka. Bye bye, hasta la vista.